صاحب اختیار دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри пекини ҷумҳурии мардумии чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри пекин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии чин самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. آمد جلوی پرزیدنت و شهر پکین مشمول به شهر پکین هر مقدم میگیم имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри пекин бо президенти бонки осиёии сармоягузориҳои инфраструктурӣ хонум зоу ҷияӣ мулоқот намуданд. дар бохурии масоили ҳамкории кунунӣ ва дурнамои робитаҳои судбахш баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳми ин бонкро дар пешбурди лоиҳаҳои муҳими зерсохтории тоҷикистон баланд арзёбӣ намуда ба роҳбарияти он барои дастгирии пайваста аз раванди рушди устувори кишвари мо арзи сипос намуданд. зимни суҳбат таваҷҷӯҳи зиёд ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои зерсохторӣ ба мисли энергетика, нақлиёту роҳсозӣ, обрасонӣ, технологияҳои рақамию сабз ва ҳамчунин кишоварзӣ зоҳир гардид. тавре зикр гардид ҳоло дар тоҷикистон як қатор лоиҳаҳои муҳими зерсохторӣ татбиқ мешаванд ки ҳаҷми умумии маблағгузории онҳо аз ҷониби бонк 400 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. дар фарҷоми мулоқот нақшаи дарозмуддати сармоягузорӣ миёни тоҷикистон ва бонки осиёии сармоягузориҳои инфраструктурӣ ба имзо расид ки барои татбиқи он ҷудо намудани беш аз 800 миллион доллари амрикоӣ аз ин бонк пешбинӣ шудааст. имрӯз дар шаҳри пекин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои ҷумҳурии мардумии чин мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокдорони мулоқотро ба фазои мусоиди иқтисодӣ, имкониятҳои фарроҳ барои рушди соҳибкорӣ дар тоҷикистон, тамоюли бо мароми тавсияву таҳкими ҳамкории тиҷоративу сармоягузорӣ ва робитаҳои доираҳои соҳибкории ду кишвар ҷалб намуданд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чинро шарики боэътимод ва калидии худ дар ин раванд номиданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки кишварҳои мо дар соҳаи гардиши тиҷоратӣ нишондиҳандаҳои қобили таваҷҷӯҳ доранд. таъкид шуд ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди тоҷикистон наздик ба 6 миллиард доллар расидааст ки аз он қариб 3,5 миллиардашро сармояи мустақим ташкил медиҳад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи тадбирҳои аз ҷониби тоҷикистон дар самти ислоҳоти иқтисодӣ ва сохторӣ ҷиҳати ҷалби сармоя
ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои сармоягузорон амалӣ шаванда андешаронӣ намуданд. аз ҷумла таъкид гардид ки соли гузашта дар кишвари мо қонун дар бораи сармоя ва ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар таҳрири нав қабул шуд. ба андешаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин санад василаҳои муосири дастгирии сармоягузоронро пешбинӣ намуда, кафолатҳои иловагии ҳуқуқи ҳифзи сармоя, содагардонии расмиёти маъмурӣ ва густариши ҳамкории давлат ва бахши хусусиро тақвият мебахшад. оид ба дигар имкониятҳои ҷалби сармоя андешаронӣ намуда муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон ва татбиқи тарҳҳои коммуникатсионӣ дар кишвари мо барои ташаккули долонҳои нави нақлиётӣ, энергетикӣ ва робитаҳои байни минтақавӣ созгор номиданд. зикр карда шуд ки дар соли гузашта ба иқтисоди миллӣ ба маблағи қариб 7 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид гардид ки ҳудуди 900 миллион ва ё 12.5% он аз ҷумҳурии мардумии Чин мебошад. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 300 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии тақрибан 13 миллиард доллар амалӣ мегардад ки дар бисёре аз онҳо ширкатҳои чинӣ ҳамчун паймонкор иштирок мекунанд. то имрӯз дар Тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисод фаъолият доранд. аз бартариҳои кишвар барои сармоягузорӣ ёдовар шуда роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистон дорои иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ буда аз рӯи ин нишондиҳанда дар ҷаҳон ҷойи 8-умро ишғол мекунад. дар баробари ин дар кишвари мо захираҳои фаровони канданиҳои фоиданок аз ҷумла маъданҳои нодиру муҳим ва металлҳои аз лиҳози стратегӣ муҳим ба монанди тилло, нуқра, мис, литий, сурма, рӯҳ ва волфрам кашф шудаанд. ташаккули долонҳои муосири нақлиётиву иқтисодӣ дар ҳудуди Тоҷикистон барои пайванди Чин ва кишварҳои Осиёи ҷанубӣ бо Ховари Миёна омили дигари рушди ҳамкорӣ бо кишвари Чини ҳамсоя маънидод гардид. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ширкатҳои чиниро ба рушди иқтисоди сабз, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва технологияҳои муосир дар Тоҷикистон ҷалб намуданд. дар соҳаи саноат имкониятҳои васеъи кишвар барои таъсиси корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои истихроҷ ва коркарди маъдан, металлургия, саноати кимиё ва дорусозӣ, инчунин саноати сабук муаррифӣ гардид. ташкили занҷираҳои пурраи арзиши иловашуда ва рушди коркарди амиқи ашёи хом дар дохили кишвар ҳамчун яке аз ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон номида шуд. дар комплекси агросаноатӣ аз ҷумла истеҳсол ва содироти маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза самти муҳими рушди ҳамкорӣ бо Тоҷикистон унвон карда шуд. зимни суханронӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи ширкатҳои чиниро ба зарурат ва аҳамияти таъсиси марказҳои логистикӣ ва корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ барои содирот ҷалб намуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин оид ба масъалаҳои вобаста ба рақамикунонӣ, рушди зеҳни сунъӣ, фаъолияти 5 минтақаи озоди иқтисодӣ ки барои рушди муваффақонаи соҳибкорӣ ва тиҷорат шароиту имкониятҳои васеъ ва мусоид пешниҳод мекунанд андешаронӣ намуданд. имкониятҳои рушди соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла табиати беназир, олами набототу ҳайвонот, ёдгориҳои таърихӣ, шаҳрҳои бостонӣ барои сайёҳии экологӣ, кӯҳнавардӣ, солимгардонӣ ва фарҳангӣ низ таъкид гардиданд. дар фароварди сухан президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди муаррифии фазои мусоиди иқтисодӣ ва имкониятҳои фарохи Тоҷикистон ширкатҳои чиниро ба ҳамкории фаъол ва ворид шудан ба иқтисоди рӯ ба рушду тавсеяи кишвари мо даъват намуданд. баъди суханронии президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо ширкатҳои чинӣ вазири тиҷорати ҷумҳурии мардумии Чин Ван Вентао, раиси кумитаи мусоидат ба рушди савдои байналмилалии Чин Рен Хонбин ва роҳбарону намояндагони як қатор корхонаву ширкатҳои азими Чин ки дорои нуфузи ҷаҳонӣ мебошанд сухан гуфта андешаҳо ва пешниҳодҳои судманд ба миён гузоштанд. аз рӯи натиҷаҳои ин мулоқот ва гуфтушунидҳои миёни ширкатҳои Тоҷикистону Чин беш аз 50 санади ҳамкорӣ ки ҷалби беш аз 8 миллиард доллари амрикоиро ба Тоҷикистон дар назар доранд ба имзо расид. қисмате аз ин созишномаҳо аз ҷумла дар доираи форуми технологияҳои иттилоотӣ бо унвони пайванди тиҷорати рақамии Тоҷикистону Чин ба мувофиқа расид. имрӯз дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардуми Чин дар шаҳри Пекин IT форум таҳти унвони пайвасти рақамии Тоҷикистону Чин доир шуд. тафсилоти бештар дар гузориши Зоиршо Тағои Муродзода.
11 май дар шаҳри Пекин дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин IT форум таҳти унвони Tajik China Digital Business Connect доир шуд. форуми мазкур ба як платформаи муҳими ҳамкории иқтисодиву технологӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин табдил ёфта дар кори он намояндагони сохторҳои давлатӣ, ширкатҳои пешрафтаи соҳаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, сармоягузорон ва доираҳои соҳибкорӣ иштирок намуданд. Дар чорабинӣ 70 ширкати соҳаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва зиёда аз 120 ширкати бонуфузи технологии ҷумҳурии мардумии Чин иштирок намуда имкониятҳои технологӣ, таҷриба ва дастовардҳои худро дар самтҳои рақамикунонӣ, зеҳни сунъӣ, амнияти киберӣ, инфраструктураи рақамӣ, марказҳои коркард, савдои электронӣ ва хизматрасониҳои рақамӣ муаррифӣ карданд. ҳадафи асосии форум фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди ҳамкориҳои мустақими тиҷоративу технологӣ, ҷалби сармоягузорӣ, воридоти технологияҳои муосир, табодули донишу таҷриба, инчунин муаррифии иқтидор ва имкониятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисоди рақамӣ ва инноватсия арзёбӣ гардид. дар нишастҳои панелӣ ва мулоқоти дуҷониба намояндагони ҳарду кишвар масъалаҳои марбут ба рушди экосистемаи рақамӣ, тавсеяи инфраструктури технологӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти ҳукумати электронӣ, рушди стартапҳо, таҳкими иқтидори кадрӣ ва истифодаи технологияҳои муосирро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ҳошияи форум байни ширкатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин 28 санади ҳамкорӣ ба маблағи умумии $647 миллион амрикоӣ ба имзо расонида шуд, ки барои татбиқи лоиҳаҳои муштарак, ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта ва таҳкими робитаҳои иқтисодиву технологӣ байни ду кишвар заминаи устувор фароҳам месозад. баргузории IT форум таҳти унвони Tajik China Digital Business Connect барои таҳкими шарикии стратегии технологӣ ва густариши робитаҳои иқтисодиву рақамии ду кишвар заминаи устувор хоҳад гузошт. имрӯз дар шаҳри душанбе конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ баргузор гардид. ин чорабинии байналмилалӣ бо иштироки ҳайатҳо ва намояндагони 54 давлат ва роҳбарони ниҳодҳои бонуфузи байналмилалӣ доир шуд. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри душанбе конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои Аврупо ва Осиёи марказӣ бо иштироки ҳайатҳо ва намояндагони 54 давлат, роҳбарони ниҳодҳои бонуфузи байналмилалии молиявӣ, намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва коршиносони соҳа оғоз гардид. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода иброз дошт, ки ин конфронси муҳим ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон рост меояд. дар тӯли солҳои рушди соҳибихтиёрӣ Тоҷикистон роҳи дуро тай намуда ба суботи назараси макроиқтисодӣ ноил гардид. таъкид гардид, ки дар ин давра маҳсулоти умумии мамлакат 13 баробар ва даромади аҳолӣ 6 баробар афзуд. ин дастовардҳои бунёдии иқтисодӣ имкон доданд, ки вазифаи асосии иҷтимоӣ то ба 19% паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва ба 77 сол расонидани давомнокии миёнаи умри шаҳрвандони кишвар ҳал гарданд. соҳаи кишоварзӣ ба қувваи боэътимоди ин рушд табдил ёфта дар давоми 5 соли охир қариб 2 баробар зиёд шудани истеҳсоли маҳсулотро нишон дод. барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2026-2030 ки соли 2025 қабул шудааст, идомаи мантиқии ин раванд мебошад. саривақт ва хушсифат ба амал баровардани ин барнома имконият медиҳад, ки дар 5 солаи наздик маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 2 баробар зиёд гардад, сатҳи камбизоатӣ то ба 10% коҳиш дода шавад, ҳиссаи синфи миёна ба 50% расонида шавад. сарвазири кишвар таъкид намуд, ки об, энергетика, озуқаворӣ ва экосистемаҳо унсурҳои ногусастанӣ мебошанд, ки асоси системаҳои кишоварзии моро дар Аврупо ва Осиёи марказӣ ташкил медиҳанд. дар Осиёи марказӣ, ки кишоварзӣ асосан ба обёрӣ такя мекунад, мо ба фишори афзояндаи обшавии пиряхҳо, динамикаи мураккаби захираҳои обҳои фаромарзӣ ва рушди рақобатпазири гидроэнергетика дучор мешавем.
ما در نزد خود هدف بزرگ گذاشته‌ایم تا سال 2030 در 50% زمین‌های آبیاری شونده تکنولوژی صرفه آب را جاری کنیم. در تاجیکستان برای مستحکم نمودن سیستم اوزوقواری فعالانه کاربری کرده می‌شود. رشد خواجگی‌های خرد و میانه که در تامین امنیت اوزوقواری محلی نقش مهمی بازند دستگیری می‌گردند. بر رشد چاروداری و پرنده پروری اینچنین صنعت کارکرد توجه خاصه ظاهر کرده می‌شود، گفت در فرجام قاهره سوزاده. دیرکتور گنرالی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیو دنیو برای مهمان نوازی و در سطح بلند برگزار نمودن کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی به حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار مینه‌داری بیان کرده برگزاری این چهاربینی بین المللی را برای تحکیم همکاری و موفق شدن در رشد کشاورزی معاصر مهم ارزیابی کردند. در شرایط دگرگونشوی اقلیم و زیادشوی طلبات به مواد غذایی در بازار استعمالی جهان، تحکیم همکاری‌ها، جاری نمودن اصول‌های معاصر کشت و پرورش زراعت، هرچی بیشتر استفاده کردن تکنولوژی صرفه‌کننده آب و بلند برداشتن ثمرناکی زمین از وظیفه‌های مهم به حساب می‌رود. در دایره کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی دستاوردهای کشاورزی تاجیکستان معرفی کرده شد. نمایشگاه از جانب وزارت و اداره‌های دخلدار تاجیکستان و نمایندگی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در کشور تشکیل گردیده در آن اقتدار کشاورزی، آبی و انرژتیکی، سیاحی، جنگل، نتیجه‌های همکاری تاجیکستان با این تشکیلات و دستاوردهای اینواسیونی رقمی کنونی ساحه کشاورزی مملکت به نمایش گذاشته شد. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره سوزاده و دیرکتور گنرالی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیو دنیو ضمن بازدید از نمایشگاه به اقتدار ساحه کشاورزی تاجیکستان بهای بلند دادند. در نمایشگاه رسم و مصوره‌های مربوط به کامیابی‌های ساحه کشاورزی مملکت از جمله به فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی وارد گردیدن دره الماسی، گوسفند ذات حصاری و انگور طایفی گلابی که نمونه برجسته همکاری جمهوری تاجیکستان با سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد ارزیابی می‌گردد، توجه هر بیننده را جلب می‌کند. اینچنین نمایش نوهای گوناگون رستنی و زراعت کشاورزی، میوه و سبزیجات، ساحه چاروداری و زنبور پروری که در نمایشگاه به معرض گذاشته شده بودند، بازگوی اقتدار بزرگ ساحه کشاورزی در تاجیکستان ارزیابی شد. باید تذکر داد که از 11 تا 15 می دوشنبه میزبان کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی می باشد. بررسی مسائل مهم تامین امنیت اوزوقواری، رشد استوار ساحه کشاورزی، استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و رشد منطقه‌های دهات از هدف‌های اساسی کنفرانس می باشد. در جلسه همزمان توجه مخصوص به مسئله تبدیل نظام اگرواوزوقواری در شرایط تغییریابی اقلیم، بحران‌های اقتصادی و افزایش خطرهای جهانی روانه می‌گردد. 11 می سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره سوزاده در حاشیه کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی با دیرکتور گنرالی این سازمان سیو دنیو ملاقات نمود. جانب‌ها مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور را بررسی کردند. سروزیر مملکت تاکید نمود که کشاورزی یکی از بخش‌های استراتژی اقتصادی تاجیکستان باقی مانده رشد صنعت ملی از آن وابسته است. محصولات کشاورزی در اقتدار صادراتی کشور حصه نظر است دارد. ضمن ملاقات همچنین به تامین نظام باثبات اوزوقواری، مطابق شوی با عاقبت‌های تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و مسئله جاری نمودن اصول‌های اینواسیونی کشاورزی توجه ظاهر گردید. جانب‌ها اینچنین برای تطبیق من بعده تشبس‌های مشترک جهت تحکیم امنیت اوزوقواری و بلند برداشتن استواری ساحه کشاورزی هوسمندی خود را ظاهر نمودند. امروز در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه مکالمه اینوستیسیونی برگزار گردید. در آن هیئت‌ها و نمایندگان 54 دولت اعضای سازمان اوزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد، راهبران نهادهای با نفوذ بین المللی مالیوی، نمایندگان کورپوس دیپلماتی و کارشناسان ساحه اشتراک نمودند. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده ضمن سخنرانی دایر به اهمیت این کنفرانس و آینده امنیت اوزوقواری توجه ظاهر نموده تاکید نمود که تاجیکستان کشور دارای ثروت‌های فراوان طبیعی و کشاورزی بوده تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амнияти озуқаворӣ дар мамлакат ҳамеша дар мадди аввал гузошта шудааст. гуфта шуд ки маҳз дар ҳамин замина иқтидори бузурги кишварҳои осиёи марказӣ ҳамчун як сабади нони минтақавӣ ва эҳтимолан ҷаҳонӣ амалӣ мегардад. тоҷикистон дорои сарватҳои нодири табиӣ, замини ҳосилхез, захираҳои фаровони об ва иқлими мусоид барои рӯёнидан ва парвариши навъҳои гуногуни зироатӣ кишоварзӣ мебошад. аммо барои пурра кушодани ин иқтидор сиёсати оқилонаи давлатӣ ва сармоягузории мақсаднок зарур аст. ин пеш аз ҳама фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамкории минтақавӣ дар истеҳсол, коркард ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва таҳияи стандартҳои ягонаи сифат ва бехатариро тақозо менамояд. аз ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ, бахши хусусӣ ва шарикони созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид даъват карда шуд, ки кӯшишҳои муштаракро ба самтҳои асосие, ки ояндаи минтақаро муайян мекунанд, равона созанд. изҳори итминон карда шуд, ки шукуфоии ҳақиқӣ тавассути ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ба даст меояд. конфронси минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ бори нахуст дар тоҷикистон доир шуда то 15 май идома меёбад. ин конфронс доираи зиёди коршиносонро аз 54 кишвари узви созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ барои таҳлили ҳолати кунунӣ ва амалинамоии нақшаву ҳадафҳои нав муттаҳид сохт. дар доираи конфронс дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шоҳтемур форуми сармоягузорӣ ба илм ва навоварии ҷавонон назари минтақавӣ форуми ҷаҳонии озуқаворӣ барои аврупо ва осиёи марказӣ баргузор шуд. директори генералии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид дар форуми сармоягузорӣ ба илм ва навоварии ҷавонон таъкид намуд, ки чорабинӣ имкон фароҳам меорад, ки ҷавонон бо истифода аз донишҳои илмӣ ва технологияҳои нав дар рушди кишоварзии устувор саҳм гузоранд. яке аз ҳадафҳои дигари ин бахши конфронси сатҳи баланд муттаҳид кардани ҷавонон аз кишварҳои аврупо ва осиёи марказӣ барои мубодилаи таҷриба ва таҳияи лоиҳаҳои муштарак арзёбӣ гардид. дар ин замина дар тоҷикистон барои дастгирии ҷавонон ва дастрасии онҳо ба илму навоварӣ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ гардида иқдому ташаббусҳои ҷавонон ҳамеша дастгирӣ меёбанд. намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон зимни суханронӣ таъкид намуд, ки имрӯз ҷаҳон бо таҳдидҳои глобалӣ аз ҷумла тағйирёбии иқлим ва маҳдудияти захираҳо рӯбарӯ мебошад ва мо беш аз ҳар вақта ба нерӯи зеҳнии ҷавонон ва дастовардҳои илми муосир ниёз дорем. ба таъкиди иштирокдорон, кишоварзии муосир бояд на танҳо соҳаи меҳнати ҷисмонӣ, балки майдони инноватсия, технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ бошад. коршиносон ҳадафи асосии конфронси мазкурро дар фароҳам овардани платформаи расмӣ барои иштирокдорон аз аврупо ва осиёи марказӣ, муҳокимаи мушкилот, муайян кардани афзалият, рушди устувори озуқаворӣ, деҳот, истифодаи оқилонаи захираҳо ва андешидани тадбирҳо ба хотири ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор арзёбӣ намуданд. дар шаҳри бохтар бо иштироки донишмандону муҳаққиқони дохиливу хориҷӣ симпозиуми байналмилалии хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷики форзӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи осиёи марказӣ баргузор гардид. ҳамоиши мазкур иқдоми муҳими илмӣ ва фарҳангӣ дар роҳи муаррифии таърихи пурғановат, тамаддуни коҳан ва мероси гаронбаҳои миллати тоҷик арзёбӣ шуда, нақши хутали қадимро дар ташаккули фарҳанг ва забони тоҷики форсӣ боз ҳам равшантар намуд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар шаҳри бохтар симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷикӣ форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи осиёи марказӣ дар фазои тантанавӣ ва сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. дар ҳамоиши байналмилалии ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, масъулини вилояти хатлон, намояндагони корпусҳои дипломатӣ, донишмандону муҳаққиқон, бостоншиносон ва меҳмонони хориҷиву дохилӣ иштирок намуданд. иштирокчиён нахуст аз намоиши аксу мусаввараҳо, бозёфтҳои нодири таърихӣ ва дастовардҳое ки таъриху тамаддуни хутали қадимро бозгӯ менамуданд, дидан карданд. ба меҳмонон намунаҳои осори фарҳангӣ, либосҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва маводи нодири таърихӣ муаррифӣ гардид, ки аз тамаддуни кӯҳан ва фарҳанги ғании ин сарзамин шаҳодат медиҳанд.
дар қисмати расмии ҳамоиш ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз нақшу ҷойгоҳи хутали қадим дар ташаккули давлатдорӣ, фарҳанг ва забони тоҷикии форсӣ ёдовар шуда, таъкид намуданд ки имрӯзҳо бо сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муаррифии мероси гаронбаҳои таърихии тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ густариш ёфтааст. зикр гардид ки маҳз тавассути чунин иқдомҳои фарҳангиву илмӣ таърихи пурғановати миллати тоҷик ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардида, ҷойгоҳи тамаддуни тоҷикон таҳким меёбад. масъулини вилояти Хатлон иброз доштанд ки омӯзиши таърихи Хутал барои дарки решаҳои фарҳангии тоҷикон ва тамаддуни Осиёи Марказӣ аҳамияти бузурги илмӣ ва таърихӣ дорад. ин сарзамини бостонӣ дар рушди ҳуввияти миллӣ, ташаккули фарҳанги тоҷикон ва густариши забони тоҷикии форсӣ нақши калидӣ бозидааст. таърихнигорон Хутали қадимро яке аз марказҳои муҳими тамаддуни ориёӣ ва давлати кӯҳани тоҷикон арзёбӣ менамоянд. ин сарзамин ҳанӯз аз асрҳои пеш ҳамчун минтақаи пешрафтаи кишоварзӣ, шаҳрсозӣ, тиҷорат ва фарҳангӣ шӯҳрат дошта, дар роҳи тамаддуни шарқ мақоми баландро соҳиб буд. Хутал бо мавқеи ҷуғрофии худ дар масири шоҳроҳи Абрешим қарор дошта, ҳамчун маркази робитаҳои иқтисодию фарҳангӣ байни халқҳо хизмат мекард. осори нодири таърихии Хутали қадим аз ҷумла дайри будоии Аҷинатепа дар ноҳияи Ваш, қалъаи Ҳаливард дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, қалъаи Золи Зар ва мақбараи Мавлоно Тоҷиддин дар ноҳияи Данғара, дайри будоии Хиштепа дар ноҳияи Ховалинг, шаҳристони Золи Зар, корвонсарои Тоҳир, ёдгории қалъаи Ҳулбук ва манзартепаи ноҳияи восеъ аз таърихи чандин ҳазорсолаи ин сарзамин дарак медиҳад. бо ташаббус ва иқдомҳои фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, як қатор ёдгориҳои таърихии Хутали қадим ба феҳристи мероси фарҳангии ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод ва шомил гардида, имрӯз ҳамчун мероси арзишманди пешрафта эътироф шудаанд. дар ҷараёни симпозум муҳаққиқону донишмандон оид ба нақши Хутал ва рушди тамаддуни минтақа, ташаккули забони тоҷикии форсӣ, равобити фарҳангии халқҳо ва ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ маърузаҳои илмӣ пешниҳод намуданд. ҳамоиши байналмилалии Хутали қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷикии форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи Марказӣ боз як иқдоми муҳими фарҳангиву илмӣ дар самти эҳёи таърихи миллӣ, муаррифии тамаддуни тоҷикон ва таҳкими худшиносии миллӣ арзёбӣ гардида, аҳамияти он барои муаррифии фарҳанги кӯҳани тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ хеле бузург дониста мешавад. давоми 2 рӯз мешавад ки дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ идома дорад. ин тадбири муҳим ки ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи шашмақом роҳандозӣ гардид, ҳунармандони ансамблҳои шашмақом, мутахассисони соҳаи фарҳангу санъат ва мусиқашиносони варзидаи 6 кишвар Фаронса, Озарбойҷон, Эрон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистонро ба ҳам овард. аз рӯзи дуюми баргузории фестивал озмуни байналмилалии шашмақом Абдуваҳоби Абдусаттор гузориш медиҳад. дар рӯзи дуюми баргузории фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушоқи раҳмонӣ саҳнаи театри давлатии ба номи Камоли Хуҷандӣ ба майдони рақобати мақомсароёну мақомнавозон табдил ёфт. иштирокдорони озмун, ҳунармандони соҳибистеъдод бо маҳорати мақомнавозию мақомсароӣ талаботи пешбинишударо иҷро мекарданду кафкӯбиҳои бардавоми дӯстдорону ҳаводорони ин жанри анъанавии мусиқии мардуми тоҷик дар толор танинандоз буд.
дар ин озмун ҳунармандони 6 кишвар фаронса, озарбойҷон, эрон, тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон байни ҳам рақобат намуданд. аксари иштирокдорони ин озмуни байналмилалиро ҷавонон ташкил медоданд, зеро онҳо давомдиҳандаи ин мактаби бузурги санъат ва постдорандаи мусиқии волои миллӣ ба ҳисоб мераванд. ҳайати ҳакамон ки аз мақомсароёни машҳур, муҳаққиқону олимони соҳаи санъат ва мусиқашиносони варзида иборат буданд, дар асоси талаботи пешбинишуда ба маҳорату истеъдоди иштирокчиён баҳои воқеӣ доданд. ёдовар мешавем ки 12 майи соли 2000 бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ин шоҳасари мусиқии классикии халқи тоҷик мақоми давлатӣ дода шуд ва ҳар сол ин рӯз ҳамчун рӯзи шашмақом дар саросари мамлакат ҷашн гирифта мешавад. 7 ноябри соли 2003 бошад, бахши фарҳангии Созмони Милали Муттаҳид ЮНЕСКО шашмақомро шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният эълон намуд. шашмақом арзишмандтарин дурри гаронбаҳо буда, ин санъати бузурги пурҷозибаро ҳазорҳо ромишгарону сарояндагон давоми асрҳо ғанитар гардонидаанд. шоҳасари мадании мусиқии халқи тоҷик давоми асрҳо аз дил ба дил роҳ ёфта, аз устод ба шогирд чун мероси аҷдодӣ омада расидааст. дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббус ва иқдомоти беназири сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шашмақом ҳамчун шоҳкории безаволи сафту каломи миллии тоҷик умри дубора ва рушду такомули бесобиқа пайдо кард. баргузории фестивал озмуни шашмақом таҳти унвони ушшоқи раҳмонӣ дар сатҳи байналмилалӣ на танҳо василаи муаррифии ҳунари миллист, балки саҳми арзандае дар таҳкими муколамаи байнифарҳангӣ мебошад. аз ҷониби сарвари давлат ба ансамбли шашмақом мақоми давлатӣ додан, яъне ки барои рушди минбаъдаи шашмақом боз ҳам як илҳоми тоза бахшид ва фикр мекунам ҷавонони мо имрӯзҳо талош доранд, кӯшиш доранд ки дар ин ҷода пайравӣ кунанд ба ин ё он устод ва дар оянда мисли устодони бузург Содирхон Ҳофизи Хуҷандӣ, Барно Исоқов ва Ҳоҷи Абдулазиз Расулов, Фазлиддин Шаҳобов, Шоназар Соҳибов, Нерё Аминов, Бой Муҳаммад Ниёзов, Маъруф Хоҷа Баҳодуров ва дигар даҳо устодоне ки дар ин ҷода заҳмат кашиданд, сабку услуби хосаи худро пайдо карданд, дар байни мардум шӯҳратёр шуданд ва бо анамон эҷодиёти худ то имрӯз дар қалби мардум ҷо шуданд, тавонанд ҷавонони мо дар ин ҷода муваффақ шаванд. фестивал озмуни байналмилалии шашмақом таҳти унвони ушшоқи раҳмонӣ дар шаҳри Хуҷанд то 12 май идома ёфта, дар маросими ҷамъбастӣ ки дар маҷмӯаи тарихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд баргузор мегардад, дар фазои тантанавӣ ба ғолибон ҷоизаю мукофотҳо тақдим карда мешавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, Ахбор. тоҷикистон бо табиати нотакрор мероси бои тарихию фарҳангӣ ва санъатҳои меҳмоннавозии худ ба яке аз маконҳои ҷолиби сайёҳӣ табдил ёфтааст. бо мақсади муаррифии васеъи имкониятҳои сайёҳии кишвар, фестивали дуюми рушди сайёҳии дохилӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур дӯстдорони табиат ва сайёҳатро ба ҳам оварда, барои иштирокчиён фазои хотирмон ва таъссуроти рангини сафарро муҳайё намуд. тафсил дар гузориши навбатӣ. тоҷикистон бо табиати афсонавӣ, таърихи кӯҳан ва фарҳанги ғании худ метавонад ба яке аз самтҳои ҷолиби сайёҳӣ дар минтақа ва ҷаҳон табдил ёбад. инак фестивали дуюми рушди сайёҳии дохилӣ, ин чорабинии муҳими сайёҳӣ ки бо ташаббуси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид, шумораи зиёди дӯстдорони табиат ва сайёҳатро ба ҳам оварда, барои иштирокчиён рӯзҳои пур аз таассуроти нек ва хотираҳои фаромӯшнашаванда ҳадия намуд. дар доираи фестивал хатсайрҳои гуногуни сайёҳӣ ташкил карда шуд, ки минтақаҳои зебову таърихии кишварро фаро гирифтанд. дар ин замина гурӯҳе аз иштирокдорон мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Норак, ноҳияҳои Данғара, Балҷувон ва Ховалинги вилояти Хатлонро дида намуданд. гурӯҳи дигар то ноҳияҳои Нуробод ва Рашт сафар намуд. як гурӯҳ ба шаҳри Ваҳдат рафта то дараи зебоманзари Ромид сайёҳат намуд ва инчунин дӯстдорони сайёҳат дар дили баландкӯҳҳо мавзеи дилфиреби Искандаркули ноҳияи айнии вилояти Суғдро
интихоб намуда рӯзашонро хушу хотирмон гузарониданд. ҳар як масир барои иштирокчиён олами тозаеро боз намуда онҳоро бо зебоиҳои нотакрори тоҷикистон ошно кард. иштирокдорони фестивал ки намояндагони касбу кори гуногун буданд дар фазои дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ аз манзараҳои дилрабои кӯҳистон, рудҳои мусаффо, кӯлҳои нилгун ва ҳавои софи табиат баҳравар шуданд. саёҳат дар канори кӯлу дарёҳо, тамошои қуллаҳои сарбафалак кашида ва гаштугузор дар мавзеъҳои сабзу хуррам ба иштирокчиён эҳсоси оромиву шодмонӣ бахшид. дар баробари тамошои табиат иштирокчиён аз ёдгориҳои таърихиву фарҳангии минтақаҳо низ боздид намуданд. осори гаронбаҳои ниёгон, расму оинҳои қадима ва анъанаҳои миллӣ таваҷҷӯҳи меҳмононро бештар ҷалб мекард. تعداد زیاد مهمانانی که به این خطر جلب کردند از تاریخ و فرهنگ از رسم و آیین‌های ملی آگاهی پیدا نمودند. این برای جلب سیاحان به منطقه مساعدت همه‌جانبه می‌رساند. یکی از جنبه‌های خاطرمانی فستیوال مهمان نوازی گرم و صمیمی ساکنان محلی بود. در هر منطقه مهمانان با چهره کشاد و دسترخوان پرناز و نعمت استقبال گرفته شدند. از طعام‌های ملی چشیده با فرهنگ دسترخوانداری تاجیکانه از نزدیک آشنا گردیدند. این صمیمیت و احترام مردم به سفر رنگ دیگر بخشید. همچنین در جریان خط‌سیرها فضای فرهنگی و فراغتی نیز حکم فرما بود. صنعتکاران جوان و هوسکاران با نوازش آهنگ‌های دلنشین و سراییدن سرودهای فورم خاطر اشتراکچیان را بالیده می‌ساختند. شب‌نشینی‌های فرهنگی که برای سیاحت دو روزه تشکیل گردیدند با برنامه‌های جالب هنری و صحبت‌های صمیمی خاطرمان شدند. برای اشتراکچیانی که سفرهای دو روزه انجام دادند در مهمانخانه‌ها و استراحتگاه‌ها شرایط مساعد اقامت فراهم آورده شد. این تدبیر امکان داد که مهمانان با فراغت بیشتر از زیبایی‌های طبیعت و محیط آرام منطقه‌ها بهره بردارند. هدف اساسی برگزاری فستیوال دوم رشد سیاحی داخلی ترغیب و تشویق امکانیت‌های سیاحی مملکت، جلب توجه شهروندان به سیر و سیاحت و رشد بیشتر سیاحی داخلی ارزیابی می‌گردد. زیرا محض توسط چنین چاره‌بینی‌ها مردم می‌توانند تاجیکستان بیشناسای خود را بهتر شناسند و به حفظ و معرفی طبیعت و فرهنگ ملی سهم گذارند. در مجموع فستیوال برای همه اشتراکچیان سیاحت خاطرمان و پر از احساسات نیک را تامین نمود. این روزها در خاطر آنها همچون صحیفه‌های رنگین دوستی، شادمانی و آشنایی با زیبایی‌های ناتکرار تاجیکستان نقش بستند. давоми чанд рӯзи охир соҳибкорон аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои ҷайҳун ва ҷалолиддини балхӣ пиёзи барвақтиро дастрас намуда онро барои содирот ба хориҷи кишвар бандубаст ва омода месозанд. то имрӯз аллакай 78 тонна маҳсулот барои содирот омода гардида интизор меравад ки ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар рӯзҳои наздик боз ҳам афзоиш ёбад. тафсилот дар гузориши навбатӣ. این موسم بعد از جمع‌آوری پیاز باری اول از حدود ناحیه‌های جلال‌الدین بلخی و جیهون طریق ایستگاه راه آهن ناحیه جلال‌الدین بلخی دو واگن پربار با گنجایش 78 تن حاصل به فدراسیون روسیه صادرات کرده می‌شود. طبق اطلاع حاصل جمع‌آوری شده از میدان‌های خوجگی‌های دهقانی ناحیه‌های جیهون و جلال‌الدین بلخی در انبارهای مخصوص راه آهن ناحیه جلال‌الدین بلخی نگهداری کرده شده. مسئولین در یکجایگی با خوجگیداران حاصل را تمغه‌گذاری بندوبست و به صادرات پیشنهاد نموده ایستادند. این محصولات را از دهقانان دسترس نموده با مقصد تلف نیافتن محصولات ناحیه خودمان، محصولات وطنی خودمان به فدراسیون روسیه صادرات میکنیم. چون این تدبیرها زیر تاکیدهای پیوسته رهبر دولت جهت سریوقت و بی‌تلف جمع‌آوری و تامین امنیت غذایی اهالی عملی گردیده ایستاده است. دستگیری امکانات و افضلیت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه صاحبکاری امروز صاحبکاران را هوسمند نموده این امکان می‌دهد که دسترنج مرد دهقان تلف نیافته همزمان بازار استعمالی با انواع گوناگون غذایی تامین گردد. از تمام راه آهن ولایت ختلان ایستگاه‌های
روی آهن ولایت ختلان ما امکانیت داریم به یگان مانعها صادرات کنیم محصولات وطنی خودمان را، چه از ناحیه جلالدین بلخی، چه از ناحیه لیوکان و دیگر ناحیه ها. از چنین فراوان حاصلی میتوان گفت که چون همساله اهل زحمت ناحیه های جلالدین بلخی و جیهان مزرعه های کورم را ثمرناک استفاده کرده زراعت و سبزوات به موسم مطابق را کشت و پرورش نموده در تامین امنیت عضوقواری کشور حصه مناسب میگذارند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، ناحیه جلالدین بلخی، اخبار. در ولایت مختار کوهستان بدخشان با رشد ساحه کشاورزی به خصوص بنیاد گرمخانه‌ها توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. از جمله در ناحیه رشدقلعه شماره گرمخانه‌ها سال به سال افزایش یافته برای پرورش پمیدار و بادرینگ شرایط مساعد فراهم آورده شده است. این اقدام به رشد استحصالات وطنی، تأسیس جایهای نوی کاری و تامین اهالی با محصولات با صفت کشاورزی مساعدت می‌نماید. خواجگیداران ناحیه رشدقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان با وجود داشتن اقلیم مساعد برای رشد چاره‌داری و استفاده ثمرناک زمین‌های کشت و زیاد نمودن حجم محصولات پالزی نیز دقت همه‌جانبه را روانه می‌نمایند. حالا در منطقه دهقانان و خواجگیداران به کشت کارتوشکا و سبزوات مشغول بوده می‌کوشند تا از زحمت خود حاصل دلخواه را به دست آورند. ظاهر علمشویف خواجگیدار از دهه میدن شرف ناحیه رشدقلعه در زمینه دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفته است که زمین نزد حولیگی خود را به تأسیس گرمخانه‌ها جدا نماید. حالا در 3 حصه زمین گرمخانه کشت بادرینگ و در مساحت 1 حصه زمین گرمخانه پمیدار نشو و نمای خوب دارد. اطمینان می رود که قسمت نهال پمیدار برای باشندگان محلی به فروش گذاشته شده باقی مانده در گرمخانه برای نشو و نما و دادن حاصل پرورش کرده می شود. خیلی که میگوید جناب عالی بعد از یک پارچه زمین ما باید عاقلانه استفاده بریم. من این رو گرمخانه ها رو ساختم، از 1 ساعت من 1 تن پمیدور گرفتم. انا وای دیگرش که خودم ساختگیم وای قریب 3 تن بادرینگ گرفتم. این خواجگیدار اظهار قناعتمندی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری ها در سمت رشد ساحه کشاورزی و تامین اهالی محلی با محصولات از جهت اکولوژی تازه بیان می نماید. قید می دارد که در شرایط محل با کمک اهل عائله در آینده مساحت گرمخانه ها را وسیع‌تر نموده حجم استحصال محصولات به دست آورده را باز هم زیادتر نماید. تخمی‌های نوهای سرحاصل، مکمل شدن تجربه و استفاده آب و اقلیم به کشاورزان شهر حصار امکان داده است که امسال مساحت کشتی زراعت کشاورزی را زیاد نمایند. حالا زراعت کشت گردیده نشونمای خوب داشته، نوهای بروقتی از قبیل پیاز و کارتوشکا روزهای نزدیک جمع‌آوری کرده می‌شوند. حکمت الله نظرزاده گزارش می‌دهد. این میدان‌های وسیع کشت گردیده نمونه استفاده ثمرناک زمین و از یک قطعه زمین گرفتن نه کمتر از 3 حاصل در شهر حصار است. امروز استفاده زمین و ذخیره برای دوره تیرماه زمستان در هر یک عائله به عمل حتمی و معمولی تبدیل یافته است. این مساحت وسیع کارتوشکا و پیاز که 2 سبزوات سرطلبات است و در ساختار کشتی زراعت‌های کشاورزی موقع خاص دارد در شهر حصار امسال هم مساحت کشت و هم طبق بهاگذاری متخصصان حاصلناکی بلند را صاحب می‌گردند. این میدان‌های کشت زحمت کشاورزان و مکمل شدن تجربه را بازگو می‌کند. کشاورزان با استفاده از تجربه انتخاب تخمی نوهای سرحاصل و به منطقه مطابق دورنمای کشت پیاز و کارتوشکا را بر زیاد تامین نمودند. دورنمای اکثر زراعت‌های کشاورزی در شهر حصار بر زیاد تامین شده است. مکمل شدن تجربه انتخاب تخمی‌های نوهای سرحاصل زودرس، تامینات سری وقتی با آب پالزی و از همه مهم زمینه‌گذاری با کشتی تکراری حاصل را اول ماه ایون جمع‌آوری می‌کنند. حالا بوته‌های کارتوشکا دوره خوبی انکشاف و لنده‌پرتویی دارد. سورت‌های نوی کارتوشکای پیکس و سرخ لیخش و چند نمود رو کاشتم. در عین گل است. بعد 15-20 روز کارتوشکا جمع‌آوری کرده برای کاشتن حاصل دیوم جارمکای دان کوریده تا تمام شوی تیرماه دیوم حاصل رو میگیرم. بغیر از کشت‌های پالزی با من غله کاشتگیم. در همین زمین نغز مهنت خدمت کند، زندگیش هم بهتر و خوبتر بشود. زمین‌های نزد حولگی میدان‌های کشود بین قطارهای باغ عموماً تمام می‌کند. برای استحصال محصولات کشاورزی در شهر حصار عاقلانه استفاده کرده می‌شود.
интихоби навъҳои баландҳосил, коркарди саривақтӣ, корҳои агротехникӣ агар аз як ҷониб ба гирифтани ҳосили дилхоҳ мусоидат намояд, аз тарафи дигар мувофиқ омадани баҳори имсола ба табиати сабз аз афзоиши истеҳсоли ғалла шаҳодат медиҳад. имрӯз бошад намунаи гирифтани чанд ҳосил аз як қитъа замин, роҳҳои муфиди баландбардоштани самаранокии замин ба саҳмгузории фаъолона дар таъмини амнияти ғизоиро метавон дар мисоли натиҷаи меҳнати кишоварзони шаҳри ҳисор мушоҳида намуд. мавриди зикр аст ки сокинони шаҳри ҳисор асосан ба кишоварзӣ машғул буда дар ин самт таҷрибаи бой доранд. истифодаи имкониятҳои мавҷуда дар самти кишоварзӣ ва гирифтани дусе ҳосил даромаднокии кишоварзонро афзун ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намудааст. расондани кӯмакҳо ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи шаҳру ноҳияҳои кишвар идома дорад. чунин кӯмакҳо дар партави сиёсати раъиятпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардида ба таҳкими рӯҳияи ҳамбастагӣ ба дастгирии табақаҳои ниёзманди ҷомеа мусоидат менамояд. имрӯз низ бо таваҷҷӯҳ ва дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри кӯлоб кӯмакҳои ҳамаҷониба расонида шуданд. ин иқдоми инсондӯстона дар доираи сиёсати раъиятпарварона ва иҷтимоии роҳбарияти кишвар амалӣ гардида бозгӯи таваҷҷӯҳи пайвастаи давлату ҳукумат нисбат ба зиндагӣ ва рӯзгори мардум мебошад. кӯмакҳои ирсолшуда аз маводи ғизоӣ, орд, равған, шакар, маҳсулоти ниёзи аввал, сару либос, рахти хоб ва то хурдтарин ашёи рӯзгорро дар бар гирифта ба ҳар як оилаи осебдида дастрас карда шуданд. дар идомаи ин тадбирҳои башардӯстона нимаи дуюми рӯз расонидани кӯмакҳо ба сокинони аз офати табиӣ зарардидаи деҳоти балхобии ноҳияи муъминобод низ идома ёфт. гурӯҳҳои корӣ аз масъулони мақомоти давлатӣ бо эҳсоси баланди масъулият ба ҳар як хонаводаи зарардида маводи заруриро дастрас намуда таъкид карданд ки бартарафсозии паёмадҳои офати табиӣ ва дастгирии аҳолӣ таҳти назорати доимии давлат ва ҳукумати кишвар қарор дорад. ба гуфтаи онҳо маҳз фазои сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва сиёсати созандаву хиратмандонаи роҳбарияти давлат аст ки имрӯз дар лаҳзаҳои ҳассос мардум худро танҳо эҳсос намекунанд ва бо умед ба фардои неку ободи кишвар зиндагӣ менамоянд. таъкид гардид ки дастгирии сокинони аз офати табиӣ зарардида минбаъд низ идома ёфта давлату ҳукумат барои муҳайё намудани шароити мусоиди зиндагӣ ва барқарорсозии манзилҳои осебдида тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ хоҳад кард. кӯмакҳои навбатӣ аз ноҳияҳои водии рашк ба сокинони зарардидаи шаҳри кӯлоб ирсол гардиданд. ин кӯмакҳо аз маҳсулоти ниёзи аввал, ашёи рӯзгор ва масолиҳи сохтмонӣ иборат буда ҳамчун нишонаи ҳамдилию дастгирии сокинони водии рашт ба аҳолии осебдида расонида шудаанд. кӯмакҳои пешниҳодшуда асосан барои беҳтар намудани шароити рӯзгори сокинони аз офати табиӣ зарардида равона гардидааст. тақсимоти кӯмакҳо бо иштироки намояндагони мақомоти вилоятию маҳаллӣ ва шахсони масъул ба таври мунтазам ба роҳ монда шуда ба ҳар як оилаи ниёзманд мутобиқ ба эҳтиёҷоташон расонида мешавад. қобили зикр аст ки расонидани чунин кӯмакҳо дар партави сиёсати раъиятпарваронаи пешвоии миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардида ба таҳкими рӯҳияи ҳамбастагӣ ва дастгирии табақаҳои ниёзманди ҷомеа мусоидат менамояд. ин иқдомҳо бозгӯи таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти кишвар ба вазъи иҷтимоии мардум махсусан дар лаҳзаҳои душвор мебошанд. сокинони зарардида аз чунин ғамхорӣ ва дастгириҳо изҳори сипос намуда иброз медоранд ки дар чунин рӯзҳои душвор дастгирии давлат ва ҷомеа ба онҳо умеду нерӯ мебахшад. ба гуфтаи онҳо маҳз ҳамин гуна иқдомҳои саривақтӣ барои барқарор намудани зиндагии муқаррарӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд. аз рӯзи нахустини рух додани ин офати табиӣ расонидани кӯмак ба аҳолии зарардида идома дошта барои ҳарчи зудтар бартараф намудани паёмадҳои он, барқарорсозии инфраструктураи зарардида ва беҳтар намудани шароити зиндагии сокинон чораҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. майдони умумии чарогоҳҳо дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон тақрибан 3 миллиону 800 ҳазор гектарро ташкил медиҳад. бо мақсади афзоиши саршумор ва беҳтар намудани вазни чорвои майда, хоҷагидорон аз моҳи май чорвои худро ба чарогоҳҳои тобистона мебаранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. барои солиму беталаф ва дар муддати кӯтоҳ расонидани чорво аз чарогоҳҳои зимистона ба чарогоҳҳои тобистона ки ташвиши хоҷагиҳои чорводорро хеле осон мегардонад, масъулини вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон чораҳои мушаххас меандешад. таъмини нақлиёти чорвокашон бо шароити хуб ки дар як вақт зиёда аз 400 сармоли майдаро солиму беталаф ба чарогоҳ мерасонад, иқдомест ки аз ҷониби муассисаи давлатии трести чарогоҳу мелиоратсивии вазорати кишоварзӣ амалӣ гардонида мешавад. агар солҳои қаблӣ барои
تا چراگاه‌های تابستانه ناحیه لخش راندنی چاروا به چارواداران 1 ماه وقت لازم باشد، امروز به واسطه این نقلیات چارواکشان مال میده چارواداران در مدت 5 ساعت به این چراگاه‌ها سالم و بی‌تلف رسانیده می شود. پیش از آن که مال میده خواجگی های چاروادار از چراگاه زمستانه به منطقه های کوهی و غنی از علف های سبز و سرخیزا رانده شود، اولا چاروا باید به ضرر گردانیده بعداً به چراگاه تابستانه روانه گردد. مؤسسه ما 12 نقطه های نظارتی دارد که هر روزه از کدام منطقه به کدام منطقه رفتن چارو و اینچنین سرشمار آن را به حساب میگیرد و در نقطه های نظارتی ما نقطه های بی‌ضررگردانی سوم چارو فعالیت نموده ایستادند که برای از یک منطقه به منطقه دیگر نگذاشتن کسالی‌های سرایتی ما چارو را پورا از حوضهای بی‌ضررگردانی میگذرانیم. کارمندان این مؤسسه در موضع اسنبای ناحیه رودکی نقطه بی‌ضررگردانی و انتقال مال میده را راه اندازی نمودند که خواجگی های چاروادار می توانند از این امکانیت وسیع استفاده برند. این اقدام باعث می گردد که امسال نزدیک 1 میلیون چاروا طریق این نقلیات بارکشان در مدت خیلی کوتاه با شرایط خوبی نگهداری مال میده به یگان ضرر اقتصادی به چراگاه های تابستانه رسانیده شود. از تاریخ 1 ماه می سال جاری راندن چارو به چراگاه‌های تابستانه آغاز گردید. مؤسسه چراگاه ملیتی وزارت کشور جمهوری تاجیکستان برای سریع وقت و به تلف راندن چارو به چراگاه‌های تابستانه همه تدبیرها اندیشیده ایستاده است. اگر از یک جهت این تدبیر به منفعت چارواداران باشد، از جانب دیگر تازگی راه‌های اهمیت بین المللی داشته و درختان آرایشی و همیشه سبز همچنین شکوفایی و آزادگی دهاتی سری راه نیز حفظ و تامین می‌گردد. در ناحیه بخش با استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی، کارهای آبادانی و سازندگی با اشتراک فعال ساکنان و صاحبکاران محلی وسعتی تازه کسب نمودند. عملی گردیدن چنین اقدام‌ها از جمله جماعت دهات مشعل که دوردست به حساب می‌رود برای رشد اینفراستراکتور، بهتر شدن شرایط زندگی مردم و تقویت روحیه همدلی و سازندگی زمینه مساعد فراهم آورده است. گزارش همکارانمان در این خصوص. تجدید و از نوسازی زیاده از 10 کیلومتر راه ماشینگرد که در زمینه استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده ایستاده است، تامین به ممانعت حرکت واسطه‌های نقلیات را در همه فصل‌های سال بین مرکز ناحیه بخش و جماعت دهات دوردست مشعل تامین می‌نماید. هر قدر که تجلیل با شکوه جشن 35 سالگی استقلال دولتی نزدیک می‌گردد، همان قدر کارهای سازندگی و بنیادکاری در تمام گوشه و کنار مملکت وسعت می‌یابد. با پررگی از نوسازی و منفرش گردیدن مسافه زیاده از 10 کیلومتر راه ماشینگرد در مسیر از مرکز ناحیه تا دهات دوردست مشعل با سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران محلی بازگوی این گفته هاست. بنیاد و نوسازی این راه اهمیت مهم اقتصادی و اجتماعی داشته برای انتقال محصولات کشاورزی و باز هم بهتر گردیدن رابطه دهه‌ها با مرکز ناحیه مساعدت می‌نماید. این اقدام بازگوی آن است که ساکنان در پیروی از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در چنین کارهای مهم آبادانی که برای رشد محل و تامین زندگی شایسته روانه گردیده است سهم ارزنده می‌گذارند. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه وحش امروز 113% کارهای سازندگی و آبادانی به انجام رسانیده شده باشد هم علاوه بر این سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلام گردید. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وحش تصمیم گرفتند که 127 انشاءات دیگر علاوه بر 113% اجرا گردیده کارها را در جماعت‌های شهرک و دهات با صاحبکاران و ساکنان جماعت‌های شهرک دهات ناحیه وحش براه مانیم. از جمله در جماعت دهات مشعل امروز ما دیده ایستاده ایم که با دستگیری به واسطه ساکنان جماعت و صاحبکاران همین جماعت راه‌های اتومبیل گرد امروز از نوسازی و منفعش گردیده ایستاده‌اند. با اطلاع مسئولین به استقبال این جشن ملی در حدود جماعت دهات دوردست مشعل بنیاد یکچند انشاءات مهم اجتماعی و خدمت رسانی ادامه دارد.
از جمله با تشبوس صاحبکار محلی محب‌الله حبیبزاده بینای مؤسسه نوی تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده ایستاده است. انشاءات مذکور دو آشیانه بوده با در نظر داشت طلبات معاصر ساحه معارف بنیاد می‌گردد. تا این جانب 80% کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور به انجام رسانیده شده. آن در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار داده می شود. همچنین در حدود این جماعت ساختمان صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی احتیاج داشته و بنگاه‌های طبی ادامه دارد. عملی گردیدن چنین تدبیرها برای فراهم آوردن شرایط بهتر تعلیم و تربیه، بلند برداشتن سطح خدمترسانی طبی و دسترسی ساکنان دهات دوردست به خدمترسانی‌های زمانوی اهمیت مهم دارد. در برابر این بهر رشد انفراساختار محل و بهتر نمودن سطح خدمترسانی در مرکز جماعت دهات مشعل بنیاد مرکز سودا و خدمترسانی ادامه دارد. انشاءات مذکور با سهم صاحبکاران محلی ساخته شده بعد مورد استفاده قرار گرفتن برای تأسیس جایهای نوی کاری، دسترسی بیشتر اهالی به خدمترسانی‌های با صفت و تامین بازار محلی با محصولات نیاز مردم مساعدت خواهد کرد. با دستگیری دستجمعانه ساکنان و صاحبکاران محلی یکی از کانال‌های مرکز دهه پر نوسازی گردیده برای جریان بی ممانعت آب شرایط مساعد فراهم آورده شده است. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه وخش، اخبار. در شهر نورک به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابند. در این زمینه در دایره سیاست سازنده حکومت کشور بینای مقامات پروکراتورای شهر از نوسازی گردیده برای کارمندان شرایط معاصر و مساعد کاری فراهم آورده شد. گزارش در این خصوص. بینای اساسی مقامات پروکراتورای شهر نورک در دایره هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان به استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تعمیر و نوسازی گردیده ایستاده است. مسئولان راهاندازی نمودن تدبیرهای سازندگی را اقدام وطندوستانه و سهمگذاری نمودن در آبادانی دیار ارزیابی می‌نمایند. از روی گفته مسئولان بینای اساسی مقامات پروکراتور زیاده از 70 سال این جانب فعالیت نموده با مرور زمان به تعمیر جاری نیاز داشت. از روی گفته مسئولان در مرحله اولی تدبیرهای بنیادکاری بینای مقامات مذکور نوسازی گردیده، همچنین کابینت‌های کاری کارمندان در برابر تعمیر جاری گردیدن با تجهیزات معاصر مجهز گردانیده شد. مسئولان در زمینه کارهای سازندگی در مدت نه چندان کوتاه در شفت بینای اساسی با اقدام و تشبس‌های آبادکارانه انشاءات سالهای سال کارناشایم را نوسازی نمودند. همکنون با تعمیر جاری و مهنت بنیادکارانه امروز انشاءات مذکور به یک مهمانخانه زیبای و برهوا مبدل گردیده است. با اقدام وطندوستانه و ابتکارات سازنده کارمندان در شفت مهمانخانه مذکور برای بهتر نمودن فعالیت روزمره همچنین کابینت نوی کاری نوسازی گردیده مورد استفاده قرار داده شد. روند کارهای بنیادکارانه امکانیت داد که صحن انشاءات نیز نوسازی کرده شود. با این مقصد در برابر رنگوبار نمودن انشاءات صحوی نمای بینای با تازگی نوسازی گردیده باز هم زیبای و دیدنی گردیده است. مرام و مقصد مسئولان ادامه بخشیدن تدبیرهای آبادانی و سازندگی و با این وسیله در سطح بلند استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی می باشد. در شهر پنجکی نیز در دوره آمادگی‌ها با جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی با مرام ادامه داشته. ده‌ها انشاءات اجتماعی و انفراساختاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در همین زمینه در چند دهه شهر باز یک قطار انشاءات مهم به استفاده داده شدند. در شهر پنجکی بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات اجتماعی و انفراساختاری ادامه داشته. ساکنان با دستگیری سیاست سازنده حکومت کشور در کارهای آبادانی اشتراک فعالانه دارند. از جمله در محله نوی دهه نوآباد که در کنار سایه سیلوی زوران جایگیر است، پل نوی ماشینگذار مورد بهره برداری قرار گرفت. پل مذکور با سهمگذاری ساکنان محله و دستگیری مقامات محلی ساخته شده. مشکلات چندین ساله ساکنان را در سمت رفت و آمد برطرف نمود. ساکنان میگویند که قبلا
ҳангоми омадани селобаҳо гузар аз ин мавзеъ мушкил гардида, рафту омади нақлиёт ва сокинон мушкил мешуд. акнун бо бунёди пули нав ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва сокинон осон гардида, робитаи байни маҳалҳо беҳтар шудааст. зимни ифтитоҳи иншоот ба масъулон ҷиҳати тоза нигоҳ доштани соҳи ва пешгирии ҷамъшавии селобаҳо маслиҳатҳо дода шуд. таъкид гардид ки дар шароити минтақаҳои кӯҳистон нигоҳдории саривақтии соҳиҳо ва иншооти соҳилмустаҳкамкунӣ барои пешгирии хатари офатҳои табиӣ аҳамияти муҳим дорад. дар идомаи корҳои созандагӣ дар деҳаи ғезани болои деҳоти моғиён майдончаи нави варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. майдони варзишӣ бо шароити муосир бунёд гардида барои машғул шудани ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш мусоидат менамояд. сокинони деҳа ифтитоҳи иншоотро тӯҳфаи арзанда ба ҷавонон арзёбӣ намуда изҳор доштанд ки чунин иқдомҳо барои ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим нақши муҳим доранд. гуфта шуд ки солҳои охир дар шаҳри панҷакент бунёди майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншооти соҳаи иҷтимоӣ густариш ёфта барои фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. ҳамчунин дар деҳаи саври деҳоти халифа ҳасан бинои нави хонаи саломатӣ мавриди истифода қарор гирифт. сокинони деҳа ифтитоҳи ин иншооти тиббиро қадами муҳим дар роҳи беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки бо мавриди истифода қарор гирифтани хонаи саломатӣ дастрасии аҳолӣ бо хизматрасониҳои аввалияи тиббӣ беҳтар гардида барои фаъолияти кормандони соҳа низ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. бинои мазкур дорои ҳуҷраҳои муоина, таҷҳизоти зарурӣ ва дигар шароити мувофиқ барои хизматрасонӣ ба аҳолӣ мебошад. қайд гардид ки ҳамаи иншооти ба истифода додашуда бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида намунаи ҳамбастагӣ ва саҳмгузории мардум дар корҳои ободонӣ мебошанд. дар маҷмӯъ бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани чунин иншоот барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум, рушди инфраструктур ва тавсеяи хизматрасониҳои иҷтимоӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар арабистони саудӣ дастаи наврасони то 17-солаи тоҷикистон оид ба футбол дар ҷоми осиё 2026 ба мунтахаби мянма ғалаба ба даст оварда пеш аз муҳлат соҳиби рохат ба ҷоми ҷаҳон 2026 гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи раҳматшоҳи обид. боиси хурсандӣ ва ифтихор аст ки солҳои охир наврасони тоҷикистон пайваста дар мусобиқаи сатҳи байналмилалию ҷаҳонӣ иштирок карда ба натиҷаи баланди варзишӣ ноил мегарданд ва ба шарофати ин натиҷаи онҳо парчами кишвари азизамон парафшон мегардад ва суруди миллӣ садо медиҳад. дастаи мунтахаби то 17-солаи тоҷикистон таҳти роҳбарии далер каёсов дар мусобиқаи байналмилалии хоравии ҷоми осиё 2026 ки дар арабистони саудӣ идома дорад дуввумин пирӯзӣ пайдарпайи худро ба даст оварданд. ҷавонони мо дар даври дуввумин марҳилаи гурӯҳӣ бар тими Миньямар бо натиҷаи 1-0 пирӯз шуданд. голи ғалабаоварро Асадбек Махтумов дар дақиқаи 28 дидор ба самар расонд. баъди задани ин гол чандин маротиба футболбозони Миньямар ҳолати голзаниро дар назди дарвозаи Тоҷикистон ба амал оварданд, вале дарвозабон Абубакр Раҳмонқулов аз худ маҳорати баланд нишон дода чунин вазъиятҳоро рафъ кард, ҳарчанд ки ин вазъиятҳо чанд маротиба такрор шуданд. дар қисми дуюми дидор наврасони Тоҷикистон имконияти хуби голзаниро Мақсуд Мунаввар Анварзода ва Парвиз Сангинов доштанд, вале аз ин вазъият ба таври бояд шояд истифода бурда натавонистанд. дастаҳои Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ бо шашхолӣ аз 2 бозӣ дар ҷадвали мусобиқа пешсаф мебошанд. ин дар таърихи мунтахаби наврасони Тоҷикистон бори чорум аст ки дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон ширкат мекунанд. даста қаблан дар чемпионати ҷаҳон солҳои 2007, 2019 ва 2025 ширкат карда буданд. бо ин пирӯзӣ мунтахаби Тоҷикистон баромади барвақт аз гурӯҳро таъмин карда инчунин рохатро ба мусобиқоти чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон дар соли 2026 ки моҳи ноябр дар Қатар баргузор мешавад ба даст овард. акнун бозии охирини мунтахаби Тоҷикистон 12 май бо мунтахаби Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. саноат содирот бонк бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми навбатии худро эълон менамояд. дар доираи ин иқдом фоизи қарзҳо барои соҳибкорони дар самти истеҳсоли фаъолияткунанда бо меъёри 14% солона бо пули миллӣ пешниҳод мегардад. иқдом то 30 сентябри соли ҷорӣ идома меёбад. ҳадафи асосии дастгирии рушд ва таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар, дастгирии ғояҳои навусозанда ва фароҳам овардани замина барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ мебошад.
ҳамчунин бо мақсади дастгирии шаҳрвандони ҷумҳурӣ саноат содирот бонк фоизи пасандозҳоро то 5% баланд намуд. яъне ин ба он маъност ки мизоҷон имкон доранд дар саноат содирот бонк пасандоз гузошта бо меъёри то 13% солона даромад гиранд. телефон барои тамос 88 55. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.